Ni Olivier ubasuhuza kandi ubu ngejeje hano ari introduction cyangwa se intangamarara ku bijyanye no guprogrameringa Android apps, ni ukuvuga nako Android devices. Android ni ukuvuga amatelefone menshi y'ubu hamwe n'ama tablets nk'ama iPad, harimo n'amascreen amwe umuntu akoresha mu kugura nk'ibintu, dufate ama TV screen menshi uza gusanga akoresha Android, ariko hano tugiye kwibanda kuri telefone zikoresha Android, ni ukuvuga nka za Samsung, nka za amatelefone agiye atandukanye arakoresha ibyo bita Android operating system, hamwe n'ibyo nakwita hamwe n'ama iPad menshi. Ni ukuvuga hano murabona ko hano ndafise ibyo bita virtual machine, ni ukuvuga tuzoraninga ama virtual machine atandukanye, nkafite na babyita ngo iki, nkafite n'ahantu baraningira bandikira nk'ahantu za na Android studio, niko nobyita Android studio. Ino ni Android studio. So ni ukuvuga tuzoraba uburyo bayinstara muri computer, ushiramo Android studio, uburyo noneho winstara ino umuntu yokwita byita ngo iki, uburyo umuntu ashobora kwinstaramo ino virtual telephone cyangwa telefone virtuelle abakoresha igifaransa. Virtual telephone kuvuga ni telefone idafatika, arakini telefone ushobora kwinjizamo application uba wakoze ukayitestinga mbere yuko ushyira muri telefone telefone iri physical umuntu agendana, mbere ko umuntu agenda gushaka ari kuyikora mu buryo bwo kwishimisha cyangwa se ari mu rwego rwo kugira ugende kuyigurisha kuri market. So ubumenyi busabwa hano ni kugira kwimenyereza amakodi y'ibanze ajyanye n'ibya Java. Birasaba kugira Java, ama tutorials turimo turakora muri ya Java, byibuze kugera ku rwego rw'ama classes, ugera nko kuri tutorial ya 10 muri zino tutorial nakoze za Java, uzoba ushobora kubasha gukurikirana byibuze bijyanye na Android gatoya. Muri rusange nabishyize hano gutyoya kugira ntangire gukora ama tutorials ya Android buke. Icyo ndabasaba ni kugira subscribe kugira mubandanye mubona ama video mashasha menshi abandanya bageraho, mubandanye mubona akiza. Murakoze, ubwo ibindi turi kumwe. Bye.